Boys PMK YouTube production amadoda angamenya sabona intende siyangena sabona kuphithizela show phakathi nganza kwethu sihambile ke sila harding kwaMachi insizwa ke ubahluphile oyifounder yezindlamhlathi uyiphethe zendlamhlathi namhlanje uthe wenza a 4th annual ubuciko event so ke sobona ukuthi kwenziwani makusuke kwenziwa ubuciko event khona la kwaMachi siyabona amaciko akhona sokhuluma nawo and ihambeli sikhona futhi siyazibona silozi theleka nje abantu balokubetheleke njalo sifuna ukubona ukuthi ke ngabe umcimbi uhamba kanjani izinto zonke zenzeka kanjani asithi shwe sibone ukuthi ngaphakathi kwenzakalani ayikho nekunande manje umuntu othi umfazi omnyama njengoba ngathi bekhona umfazi omnyama suthi nomfazi ompofu ngokuthi manje ufuna ukuthi manje ulandele yanto yakhe la ingakho ngakhetha nokuphuma eceleni ngoba ngizwana nokulandela omunye umuntu. Kuhlala kusikhuthaza ke thina ukuthi sithola amaciko angalindeli ukuthi aqashwe kuphela kodwa kwazi ukuthi create platform nawo ukuze kuzokwazi ukuthi kukhule nabanye so iyona into edala ukuthi umuntu uthola ukuthi uthatha isenti nesenta nalo ukulekelela ngenxa yokuthi senzele ukuthi nathi emizwabantu sibe nawo ama platform la sithuthukisa khona amaciko wethu. Ngila phela ngisuke emtubatuba ngizobatuba la ehadini ngizobatuba ngizotuba bona vele sengifike eqetha thana Kuzintelezi ke uyaziwa ke bangabefikile stage ukuthi kwenzakalani bazosibonela nje abantu ukuthi uphuzintelezi wenzana stage hayi siyazama nathi njengezingane kodwa uxhaso oluningi silithola kula abazali nathi nje ingawo sakhetha ukuthi ongcofe sesibeza ngizelamani ngoba vele uxhaso oluningi silithola kuba abazali mfethu ukhona yini umuntu obukela kuyena njengoba wena uyiciko wathi ngelilanga lo muntu istyle sakhe ngihamba ngaso cha futhi empeleni mina ngibukela lapha kwindlamlenze ngibukela kuKhuba istyle engithandayo nje ngithanda istyle saKhuba kahle kahle isona style engihamba ngaso noma kuthiwa ngiyacula ngicula nje ngestyle saKhuza. ukuthi uqoqe abafana abancane uyabaqoqa ubafundisa indaba yengoma ubafundisa indaba yokubamba ibutho yini eyakwenza ukuthi uhlanganise insizwe ezincane kakhulukazi abafana abancane Fowethu into eyashaya enhlizweni yami ngoba buhlungu kakhulu ukuthi ekseni uyahamba ingane zabafana sinika stall uyabuya emini sinika stall ntambama uyabuya sengathi kuhlinzwa inkomo estall ube suthi uyezwe kuhambeni kweinsuku kunomuntu esifazana odlonguliwe kunomuntu esifazana obanjwe inkunzi kugqekeziwe kwabani kanjalo then I decided ukuthi kunokuthi abantwana baqoqane egameni lokwenza into ezimbi ngcono baqoqane benza into ekahle yabo yesezola luwanga mina nyama nguyele kaya delangeke ngimeli
idlala dlalisa wekude nje bongo 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 Umcimbi namhlanje awukho ngami ungathi sonke into engiyane ngiyenze makulo mcimbi ngiyane ngihlonze labo bantu labo abambalwa bese kuba khona engibapha kona ngokubabonga ngokwezinto abazenza ngokwemikhakha abasuke bekuyona ngoba umuntu mayenza into enhle kuhle ukuthi umbongele esaphila ungamlindi ukuthi azangabikho ube sozenza into engazothi beyimkhathalele okuye bengifisa nje ukudlulisa ukuthi ngiyafisa ukuthi nabanye abantu abanakho abangalekelela ngakho ukuze lo mcimbi ube khona ngiyafisa basondele namanye amakhansela ngibhlungu ukuthi yena njengoba silana ikhansela lalana alikho kule ndawo kodwa ke ngiyabonga ukuthi elase Ward 8 lona libile khona kodwa ngiyafisa ukuthi lento lena bangayithatha engazuthi into eyenziwa yimina kodwa bayisukumele nabo bayenze ibe ngeyabo bayigqoke Mfethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyathokoza. Silokane sibathethe njalo lona ke bekumhleli ke womcimbi we4th annual event uciko event eyenzeka khona la kwaMaci kusehadingi la eSouth Coast ingani kwethu BMK YouTube production ibikhona nayo icoshela konke lokho siyivala lawo namhlanje khumbule enkundleni zokuxhumana si BMK YouTube production kama nguDanke ngwakamthembi Sibongo let me love you and leave you bye.